ni ukuvuga ngo ibintu byose tugomba kuganira kuri ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Chelsea. Pressure irava ku ikipe ya Man City kuba muri iri joro ryakeye yaraye itsinze igitego kimwe ikipe ya Leeds United, mu gihe ikipe ya Leeds United nayo yari ibizi ko nihagarika iyi Man City yari intambwe nziza kuri Arsenal. Inyungu Leeds yari ifitemo nayo ni ikipe itari hafi cyane yakwishimira kubona ayo manota 3 ikaza mu myanya y'imbere, ariko kuri Man City ishaka igikombe cya shampiyona kuko ikurikiye Arsenal, nubwo Arsenal iri imbere cyane irayishiraho igitutu kuko bisaba imikino 2 gusa kugira ngo ikipe ya Arsenal itakaze cyangwa se uwundi mukino iwunganye, mu gihe iyo mikino yaba ari 2 Man City yaba iwutsinze. Ni ukuvuga iyo ibintu bigeze aho ikipe irusha iyindi amanota ya 4 na manota 4, ariko aka kanya harimo amanota 2 ku ikipe ya Manchester City yatsinze ikipe ya Leeds United igitego kimwe ku busa. Aka kanya harimo amanota 2 mu gihe ikipe ya Arsenal itari yakina n'ikipe ya Chelsea. Ni umukino ukomeye, ariko iyo ikipe iri kuri pressure nk'iyi, ikipe igukurikiye igatsinda, weho uyoboye utari wakina, ibintu ndaza kubijyanisha n'ikipe ya FC Barcelona kuko nayo ku munsi w'ejo yakinye n'ikipe ya Villarreal, nubwo turugana ku ikipe ya Chelsea, ku ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Arsenal nk'uko nari mbikomojeho. Ariko ndamanza nankuzane muri Espagne kuko ni ibintu bisa naho biri kugendana kuko turi mu mpera z'umwaka mu bijyanye na football, nta gihe biri buze gufata kugira ngo umupira tubona sezo y'uyu mwaka tuyirangize. Ikipe ya FC Barcelona yo yatsinze ikipe ya Villarreal bituma ishiramo amanota 4, ariyo mpamvu cyakubijyanisha n'ikipe ya Arsenal. Nkawe iyo ukurikiye ikipe ubizi neza ko noneho uri inyuma, naramuka ashizemo icyo cyuho ugatsindwa, uri buze gusigira cyane ya pressure ikamuvaho, aho ngaho uba watakaye. Ejo ikipe ya FC Barcelona yaratsinze ishiramo amanota 4 kuri Real Madrid. Ni ukuvuga Real Madrid irumva ko nidatsinda umukino w'uyu munsi icyuho na pressure biri ku ikipe ya FC Barcelona iraba ibikuyeho. Ibyo bintu rero nkaza kubizana ku ikipe ya Man City ndetse n'ikipe ya Chelsea. Nk'ikipe nka Man City ikuri mu bitugu, ni ikipe ya Man City yakina Leeds United idafite bamwe mu bakinyi babo beza. Hari Phil Foden, hari Erling Haaland, hari Jeremy Doku, abo bose ni abakinyi bari mu mvune kandi ari ba bakinyi bafite icyo baza guhindura mu mukino. Ndakubwiza ukuri ko iyi kipe ya Manchester City mu mikino 8 nkeka isigaye muri iyi shampiyona y'Ubwongereza ifitemo amanota atari makeye. Ikindi kintu gikomeye ku ikipe ya Arsenal nuko mu mikino isigaye iyi Man City iri kwitega iminsi ikayitega n'amakipe akanya iteza ikipe ya Chelsea. Mu mikino isigaye iyi Man City izakina n'ikipe ya Arsenal, wumve aho iyi shampiyona ikomereye. Kandi ikindi kintu, iyi Man City imeze nkaho ishaka igikombe cya shampiyona, mu gihe iyi Chelsea aho umupira uzingiye ukaba ariho unakomere. Iyi Chelsea iri ku mwanya wa 5 irashaka Big 4, irashaka kuza mu makipe 4 ya mbere, mu gihe itari buze rero gutsinda ikipe ya Arsenal, nayo nago iri buze kuba ati ngo irashaka igikombe cya shampiyona, ariko irabizi neza nidatsindiye Arsenal iraza guhita itakaza icyizere cyo kuza mu makipe y'imbere cyane, kuko Liverpool, Real na Aston Villa. Ariko iyi kipe ya Chelsea ikintu cya mbere nayo intambara iri kugwana ni ukuza mu makipe 4 ya mbere. Ikipe ya Man City rero ikabyungukiramo kuba Chelsea iri kugwana no kuza muri ayo makipe 4 ya mbere, bituma nayo iza gukora uko bishoboye kose ngo itsinde ikipe ya Arsenal, nubwo bigoye. Ndakubwira impamvu bigoye, ariko wa muntu we nimba wumva ko dukwiye kuzajya tubana buri munsi, ndagira ngo ukande subscribe kugira ngo akamaro ka subscribe, impamvu ngiye mbigushishikariza no kugira ngo ikindi gihe kuko dukora hano kuri YouTube channel ibyegeranyo amakuru agezwe n'ubusesenguzi bw'imikino bwabaye, ndabasaba ko wakanda subscribe, waba warayikanze ugakanda like kuri iyi video kugira ngo n'abandi bafana cyangwa se n'abandi bantu bakunda ibiganiro nk'ibi ngibi video ize kubageraho.
So tukomeze rero tuje ku ikipe ya Chelsea iri kugwana no kuza amakipe ane ya mbere, mu gihe Arsenal nayo ishaka gutwara igikombe cya shampiyona. Ndagira mwumve neza uburyo ki ibi bintu bikomeye kuri ikipe ya Chelsea. Irabizi ko gutakaza uyu mukino ni ingenzi kuri bo. Niba utakaza, amahirwe yo kuza muri Big Four aragenda ari kuyoyoka. Icyo kintu mucyumve neza. Niyo itaba irwana no kuza mu makipe y'imbere cyane ngo ize gutwara igikombe, ni hame ko bagomba kuza amakipe ane ya mbere. So ikipe ya Arsenal nayo ikaba iri kuri pressure yo kuba yavuga ati nimba ikipe ya Man City idukurikiye aka kanya amanota yararimo ikaba yayagabanyije, turi kuri pressure, uyu mukino nituwutakaza tugatakaza n'ukurikiye, ikipe ya Man City none izajya ikina imeze nk'aho iturusha, bitume tujya kuri pressure cyane, kuko isaha n'isaha, kuko n'umukino usigaye mu mikino isigaye 8 navuze ko nyeka neza ko ariyo mikino isigaye, Man City yabatega ati nimba ikubiswe na Chelsea imikino isigaye yose tubare kwizayitsinda, ariko se twebwe izadutsinda. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye kiri buzokomeza umukino w'uyu munsi. Ariko ndakubwiza ukuri ko ikipe ya Arsenal ni ibintu bikomeye gutsinda iyi Chelsea ifite nayo kuri bo nabo ni finale, mu gihe imikino iri muri iyi minsi yose imeze nka finale, cyane cyane muri aya makipe ari muri Big Four. Ikipe ya Chelsea iri kugwana no kutamanuka, ishaka kuza amakipe ane ya mbere. Ikipe ya Arsenal iri ku gitutu cya Man City, ishaka gutwara igikombe cya shampiyona. Mwumve aho buri muntu wese ari gutabara ubuzima bwe. Ni umukino ukomeye. So yaba ari amahirwe yo ku ikipe ya Arsenal iramutse itsinze ikipe ya Chelsea, kuko binarashoboka cyane nanone bigashoboka ko ikipe ya Chelsea yatsinda Arsenal, nubwo byaba bigoye nanone, kuko mu mikino 10 iheruka ikipe ya Arsenal iheruka gukina n'ikipe ya Chelsea muri Premier League. Niho ndibuze kwibanda. Ikipe ya Arsenal yagiye itsinda inshuro nyinshi ikipe ya Chelsea, icyo kintu ndaza kukivugaho neza, ariko reka manze ngubwire iki kintu. Ikipe ya Chelsea ifite amanota 45, mu gihe ikipe ya Arsenal ifite amanota 61, Man City ikagira amanota 59. Ayo manota abiri rero ndagira ko muyumve neza. Ariko ku kintu kijyanye n'ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Arsenal muri Premier League kuri Emirates Stadium, ni ukuvuga ikipe ya Chelsea inshuro iheruka kuza gukina n'ikipe ya Arsenal mu mikino 10 ishize bahuye, ikipe ya Arsenal yakubise ikipe ya Chelsea inshuro 6, ubundi indi mikino barayinganya, ikipe ya Chelsea yatsinzemo umukino umwe. Ndagira mwumve icyo kintu. Ni ukuvuga ikipe ya Chelsea yatsinze umukino umwe mu mikino 10 baheruka gukina n'ikipe ya Arsenal, ubundi banganya inshuro 3. Aho ni muri Premier League. So rero sinzi ko amateka ari buze guhinduka uyu munsi, bashobora kuba baragiye bakina bari muri pozisiyo zitandukanye, ariko turi mu mwaka wa nyuma, turi mu bihe bya nyuma byo gusoza sezo. Ni handi usanga ikipe iri kugwa no kutamanuka. Hari ikipe ishaka igikombe, hari n'indi idashaka kumanuka. Urumva harimo amanota menshi cyane, ku manota 45 ikipe ya Chelsea na Arsenal ifite 61. Ntago uri buze ko ati ngo ndayitsinda ngo nyembere ntwari igikombe, ariko irashaka gusangiza Liverpool na Aston Villa muri Big Four. Ni imikino ihari igikomeye cyane, icyo gitutu kiri buze gukomera. Ariko nanone ntago nabura kwabwira ko hari bamwe mu bakinyi b'ikipe ya Chelsea badahari ndetse n'ikipe ya Arsenal, bituma biza guhindura isura y'umukino. Umukino Chelsea nyeka iheruka gukina muri Caicedo nta wari uhari, ariko nekereza ko kuri uyu munsi ahari. Gusa nubwo mu ikipe ya Chelsea bamwe baboneka abandi bakabura, ndaza kuri Kukurera naho hari ubafasha ku ruhande rw'ibumoso, umwe mu bakinyi beza bakina gatatu nziza. Tukaza kuri Fofana ku ruhande rwa Chelsea naho hari, hakano bita Cole Willis naho hari, ndetse na Astavao umaze igihe atagaragara. So kuri ikipe ya Arsenal nabo hari abakinyi badahari, harimo nka Kai Havertz ndetse na Mikel Merino, akaba ari bamwe mu bakinyi ngenderwaho b'ikipe ya Arsenal badahari.
hakaba hariho n'abandi, ariko impamvu mbashije kuvuga abo nuko ari bamwe mu bakinnyi babanzamo ku ikipe ya Arsenal. So uyu mukino uraza kuba ukomeye, icyo nkusaba nuko wakanda subscribe. Ubu busesenguzi, ibi bintu bigiye kuba kuri uyu munsi, reka mbanze nange prediction yanjye, ikipe ya Arsenal iratsinda ikipe ya Chelsea ibitego 2-1. Nawe shiraho prediction yawe, ubundi kuwa mbere tuzagaruke mu busesenguzi tureba ngo ninde wari urimo kuri. Iyi ni Manda Sport TV, nge ndi ari w'u Rwanda, kanda subscribe tubane buri munsi.